Muntulan na kita niyo mga katot. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiran, alhamdulillah. Yan na isip kita niyo, biya nasing karyaksahan na to, pagbatok-batukon na to, in waktu sa halka-halka. Amo na in waktu, nikmat sa lago-lago dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang matanda, amo na in nikmat di magkawalos. Karena mara na to ini, sampai mangarap, kahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na gumawa kita niyo pakanya sa prosukuan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yari in guru na to kalasahan amo yung dinil ka to patum tumawaksin na magtrukay. Itukbal ko na siya kato tanyo katan. Buhay na rukayin dekan Shaykh Sharif Adil. Wal itafaddal siya datuhu maskura. Magsukol ka tuan, barakallahu fik. Fik barakat sinallahu ta'ala in kawi mo. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga maastay mangud-aga may Islam. Itukbal na tuin sa taud-taud pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta sin sampurna pagsarang sukul kaniya. Tuhan nagpapanjari kato tanyo katan. Away ron maksud buat malengkan in magtag-ipon kaniya in tunggalon siya katan tiwayuan sin pag-ibadat aparman sin tuan Rabbul Alamin alam Quran mahamulya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ako nagpapanjari abang sa jin iwan abang sa manusia malengkan tupot mag-ibadat sila marikako malaingkan tupot tunggalon nila ako akataan tiwayuan sin pag-ibadat. Salawat iwan salam panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, nabi kahinapusan, nabi uupihan sisinguran sing kita ni wakataan daing nama na pagtuhan apag ibadat apangaddatan apag sumad ja papagkahi akataan kahalan in uupihan sisinguran sing kita niyo tupot nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam role model sing kawi sing kita niyo aparman sin tuan Rabbul Alamin alam Quran mahamulya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bunnal tuod ya kamu beriman in kaaunan sin nabi sallallahu alaihi wasallam maun kaniyo uswatun hasanah uupihan sa rayaw-rayaw. Uupihan akatan, daing naman na pag-iman na pagtuhan, apag-ibadat, apangaddatan, pagsumad ja papagkayakatan, kahalan, inupihan sing kita ni wayroon duwaying malengkan tupot in nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat iwan salam kanya, lapay na ahli family niya, iwan sing katan, miyagad at tiranan sin siya, sambil lumagpakinadlaw kiyamat. Jari na mga maastay mangud-aga may Islam, in patumtum muna paginhawabaran sin ako adlaw mulya ini damikyan maun kaniyo karna in aga masinggitan yung aga mapagpatumtum aparman sin tuan Rabbul Alamin
Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum kau ya Muhammad, demikian ya kamu kaguruhan, ya kamu rijjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, na pagpatumtum kamu bunal-bunal turing pagpatumtum, makarihil kamu paatan pa mga silang bariman. Demikian nasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith, ad-dinu an-nasiha. In agama Islam, agama pagpatumtum. Namura-murahan in patumtum ini, may nang matakaddam sing kawi sing kita niyo, may nang sahaya sing kawi sing kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na in bisaraun sing kita niyo, adlaw ini insyaallah ta'ala, aidin ibang tawpik sin Tuhan Rabbul Alamin, pagbahasa una bahasa Arab, madha ba'da Ramadan. Uno na, mapuas simbulan Ramadan. Uno na, biyariin na, in kahalan sing kita ni puas simbolan Ramadan. Bunal-bunal tuod mga maastay mangud agama Islam. Mawaya kita ni iwan sindi in bulan Ramadan na sung na mamaid kato taniyo, sung na manaykod kato taniyo. Amo in bulan sa laggo-laggo madrasa. Sa rayaw-rayaw madrasa alaw man sindun niya ini. Amo in madrasa tumupot in kataan mano siya alaw man niya. Isiusiin mawaya mga jit kaniya. Amo in madrasa, wala piyag ikot kato tanyo sintuan Rabbul Alamin. Bulan Ramadan, madrasa sa rayaw-rayaw, madrasa sa laggo-laggo. Amo in bulan, piyardo sinallahu subhanahu wa ta'ala in pagpuas sa alawman niya. Sarta inang siya day nga mga rukun sinagama Islam. Bulan, amo in laungta, may nang parsababan in pagpuas sa alawman niya, ikaampun simpardusahan ta. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiyusyuin na mo asa. Alaw man simbulan Ramadan. Karena pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan angad ulat siya tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunon impardusahan niya limaway na kauna. Bulan, alaw man niya pianaog piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamulya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamulya karena hidayat pamando pa mga sila bariman. Quran padduman sing kawi sing kita niyo. Quran isyusyuin na maugbog kaniya kan tutuod di na magkaluhian. Siya na inmanu siya magsakses at awakan magparuntungan di inamana ron niya lawiluwa na adlaw akhirat. Bulan, tiap-tiap do matawakan tiap-tiap adlaw, aun limayahon, sinallahu subhanahu wa ta'ala, day nga mga ipon niya alaw mapinarka jahannam. Bulan, siyara sinallahu subhanahu wa ta'ala, in pagsambahayang tarawi. Amo hindi mo kawakan in sambahayang ini, malaingkan tupot sa bulan Ramadan, sambahayang tarawi, amuin may ng parsababan ikaampun simpardusahan sing kita niyo. Biya na sin sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka riwayat hadith, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Laung sing kaulamaan sing kita niyo qiyamu Ramadan in maksud sin qiyamu Ramadan ahadith ini amuna in salatut tarawih. Ay isiyu-siyu in tindog niya tiunay na in sambahayang tarawih na pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan angad ulat siya tutungbasan sintuan Rabbul Alamin, na ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunon impardusahan niya limaway. Allahu Akbar. Bulan, amuin laungta, ukawon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kalawang-lawangan sin sulga, damikyan tambulon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kalawang-lawangan sin pinarka jahannam. Bulan, ukutan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kasyaitan-syaitanan. Bulan, yari alawman niya in Laylatul Qadar. Amo in may nang parsawawan bang tindog, kaya sa buhan, simbar iman, tan tutudang puno ng pardusan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Laylatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiyu-siyuin si mambahayang atawakan tindog niya, kaya sa buhan niya in Laylatul Qadar, karena pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan, angad ulat siya tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ampununin pardusahan niya limaway. Laylatul Qadar. Wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Laylatul Qadri khairum min alfi syahr. Uno in makapahati kay mo. Uno in makapaabot kay mo.
bang unuin pagtawagon Laylatul Qadar. Na in Laylatul Qadar, isiusiuin nakasabukan niya, nagmatuyo, nagibadat alawman niya, na biya ra siya nakapag-ibadat ang ibubulan, kulang maglawi, kawaluan tagto bulan, tahon, kawaluan tagto tahon, iwan sinto bulan at tawakan pa unong bulan. Allahu Akbar. Bulan, amo inlawng ta, mustajabin doa sin magpupua sa alawman niya. Bulan, amo inlawng ta, bulan pagsasabar. Bulan matibuok, alawman niya, into pagsabar. At kala, inbar iman, namua sa karna sintuan Rabbul Alamin, na in pagpuasa niya yaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala, matibuok doon kaniya into bagian sin pagsabar. Amo na in pagsabar a pagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsabar, amo in paghalli, pag-anib, ang mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan pagsabar, akyadar sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin kadar masakit, na mga maastay mangud-aka may Islam. Bulan, amuin laung ta, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamuha sa alawman niya, karna sintuan Rabbul Alamin, sin amuin pahala, di mabista. Di mabista, sin malaikat. Aparman sintuan Rabbul Alamin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bunnal tuod, amura, indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahala sa taud-taud, di mabista sin malaikat, amunain mga sila tao masasabar, amunain mga bariman nagpuasa, alaw man simbulan Ramadan, karna sintuan Rabbul Alamin. Bulan, amuin laung ta, may nang parsabawan, ikadawhat na to, sinmatan kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in bulan ini mga maastay mangud-aka may Islam, manaykod na kato taniyo, mamaid na kato taniyo. Uon, makasusalando, in manaykod na siya kato taniyo. Sa aun palas maslawi, makasusa. Amo na in bang manaykod na imbulan Ramadan, manaykod isab kita niyo mag-ibadat patuan Rabbul Alamin. Dahil nga sawab yan, mada ba'da Ramadan, uno na puas simbulan Ramadan. Biyari ining kahalan mo, biyari ining kahalan ko, biyari ining kahalan na to, puas simbulan Ramadan. Dahil nga sawab yan, mga maastay mangud-aka may Islam, bang na to balikan, in hikmat sa laggo-laggo, may ta kita niyo naraak magpuasa, may ta piardo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa. Amo na in asupaya in kita niyo mabilang day nga mga nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya in kita niyo may nang matan nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinaparman niya suratul Baqarah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kamu beriman, bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala, piardo kaniyo yung pagpuasa. Biyasin ka pardo pa mga umat na kauna, may ta ya Allah, asupaya pasigpitan mo kami, asupaya siksaon mo kami, asupaya bukon. Gamman, asupaya in kita niyo makasuok fa Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Asupaya in kamu mabilang day nga mga matan nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya madawhat niyo in matan kabuka patuan Rabbul Alamin. Laway apaginang sindaakan niya, iwan sin pag-anib sinliangan niya. Day nga sawab yan mga maastay mangud-aka may Islam. In kaulamaan sing kita niyo, piyahalli kita niyo, biyandaan sing kita niyo. Atungod sin manusia, amuin kakilahan niya sadya in Allah subhanahu wa ta'ala alaw man simbulan Ramadan. Na in manusia biyay nilaong sing kaulamaan sing kita niyo sangi-ngi na manusia. Laong sing kaulamaan sing kita niyo bi'sal qawm. Ya'rifuna Allah subhanahu wa ta'ala illa fi Ramadan. Sangi-ngi na manusia. Sangi-ngi na manusia isiw ini. Amuna in manusia. Makakila sadya patuan Rabbul Alamin. Mag-ibadat sadya patuan Rabbul Alamin. Magsambahayang sadya pa Allah. Magpuasa sadya karna sintuhan. Uminang sin daakan sintuhan Rabbul Alamin. Tupot abulan Ramadan sadya. Na makakila sadya patuan Rabbul Alamin. Mag-ibadat sadya patuan Rabbul Alamin. Alaw man simbulan Ramadan. Bang manaykod na imbulan Ramadan, aminim makasusa. Mataod, inday nga mga manusia, magad isab manaykod nga pag-ibadat patuan Rabbul Alamin. Subhanallah, mga maastay mangud-aka may Islam. Damikyan lang sing kaulamaan sing kita niyo. Kun rabbaniyan.
wala takun ramadaniyan. Paaw na ingin hawabaran mo, amuin matan nag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala alaw man simbulan Ramadan, sambil mapuas simbulan Ramadan. Sabab mayta, intuhan Allah subhanahu wa ta'ala, piyag ibadatan sing kita niyo, alaw man simbulan Ramadan, siya ray sa bintuhan abulan Syawal. Damikyan siya intuhan abulan Rajab, siya intuhan akatan bulan. Wala takun ramadaniyan, lang sing kaulamaan sing kita niyo. Ayaw paaw na ingin hawabaran mo, amuin tupot magibadat sadya fa Allah subhanahu wa ta'ala, alaw man sadya simbulan Ramadan. Dabang kita niyo magbalik paayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud, kapapanjari ka to, tani amunin mag-ibadat, amuin nasabot na to kay na asuratud dhariyat. Damikyan aparman sintuan Rabbul Alamin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ay wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-maut. Hatta ya'tiyaka al-maut. Pag tag-ipon ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, sa hingga inikaw dagpakan sing kamatay. Atin niya sa lugay in kita niyo buhi, wajib ka to tanyo mag-ibadat patuan Rabbul Alamin. Sa lugay wala pa nagbutas, injasad na to iwan sinya walihan na to, masi-masi kita niyo naraak mag-ibadat sintuan Rabbul Alamin. Lawiluwa na mga maastay mangud-aga may Islamin pagsambahayang 5 wakto. Ini ayaran sing kita niyo. Ayaran sing kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Parialaon sing kita niyo. Naday nga sawab yan, mga maastay mangud-aga may Islam. Biya na sinasabot takay na ayat sintuan Rabbul Alamin. Pag tag-ipon ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil na sadya ka dagpakan sing kamatay. Dahil nga sawab yan, ayaw kita niyo manaykod magibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, apagtaykod simbulan Ramadan. In kya kinaman sing kita niyo, in kya na naman sing kita niyo, amuin parasahan sa rayaw-rayaw. Amuin lang ta peace of mind, alaw man simbulan Ramadan. Kya na naman sing kita niyo, in kahanungan, alaw man simbulan Ramadan, na ayaw na to, ini bino nini. Ayaw na to pasaran. Ayaw na to butawanan. Sawab, amuna ini insulga sing kita niyo diya dunya. Sawab mga maastay mangud-aga may Islam, long sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Kaya riwayat sin murid niya, biya na kan Imam Ibnul Qayyim al-Jawziyah. Long sin Imam Ibnul Qayyim al-Jawziyah, sami'tu shaykhi, ay diungog ko in guru ko, amunay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Ala wa inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha, lam yadkhulil jannata al-akhirah. Long sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Bukun kalaw niya, alaw man sin dunya ini, aun sulga, man lam yadkhulha, lam yadkhulil jannata al-akhirah. Isiyo-siyoin wala nakasuod pasulga dunya yan. Isiyo-siyoin wala niya kyakinaman. Insulga dunya yan, lam yadkhulil jannata al-akhirah. Tan tutuod di siya makasuod pasulga adlaw kiyamat. Amuin siya sadya sinallahu subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya bariman. At nga sawab yan mga maastay mangud-aga may Islam. In kyakinaman sing kita niyo, amuin parasahan sa rayaw-rayaw. Amuin awakto kita niyo nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pabiyari inin kahalubiluhan sin dunya. Misan pabiyari inin pitna sin dunya. Misan pabiyari inin amuin lang ta stress kita. Akawi ta dunya. Sa atat kala imarap kita nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Atat kala iminang kita sindaakan sintuan Rabbul Alamin. Atat kala simambag kita ada akan sintuan Rabbul Alamin. Namuasa kita abulan Ramadan. Nagsambahayang kita. Iminang kita sindaakan sintuan Rabbul Alamin. Timawang kita pagkahita miskin, nagpabuka kita. Iminang kita singkatan daakan sintuan Rabbul Alamin. Alaw man simbulan Ramadan na imanungin pangatayan ta. Simanyangin kabuhi ta. Dahil nga sawab yan, ayaw na to binun insulga dunya ini. Ayaw na to ipagsambi insulga dunya ini, aparhiyasan dunya. Amu indi ra lumugay, di ra tumutog. Sawab may ta mga maastay mangud-aga may Islam, in parhiyasan dunya, matarrang kato taniyo, in kawi na to diya dunya temporary ra. In dunya ini malanyap da. In ikaw, in ako, in kita niyo kataan, mapatay ra. Dahil nga sawab yan, ayaw mo butani, ayaw mo pasari, in pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, makasusabi na sinakita, manaykod na imbulan Ramadan, sa lawi makasusabang in kita niyo, manaykod na
isab apang ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta biya nasin akita kay na sangi-ingi na manusia amuin manaykod amuin laungta sangi-ingi na manusia amuin makakilasad ja fa Allah subhanahu wa ta'ala tupot a bulan Ramadan. Bang manaykod na imbulan Ramadan manaykod day sa bapang ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala alawm Quran mahamulya in mga manusia biya ini amuin laung tawayron pag-agama di maingat makakila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin tupot sadya bulan Ramadan pagpuas yadto di na mag-ibadat patuhan di na makakila patuhan Rabbul Alamin nasipat sila sin Allah ta'ala alawm Quran mahumulya in sila ini biya sa parati binatang. Biya sa parati binatang gamman labi pa in kangian nila mas worse pa sila a binatang. Aparman sintuan Rabbul Alamin walaqad dhara'na li jahannama walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Aparman sintuan Rabbul Alamin bunnal tuod mataod piapan jari namo day nga pinarka jahannam day nga bangsa dini bansin bangsa manusia ay bima na mataod itilakbo sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurun palaw mapinarka jahannam adlaw mahuli day nga bangsa dini bansin bangsa manusia. Mayta uno insipat sin mga manusia ini mayta sila itilakbo sin Allah subhanahu wa ta'ala palaw mapinarka jahannam adlaw mahuli lahum qulubun la yafqahuna biha aun sila pangatayan sumagawa di nila usalun maun paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun sila pangatayan, di nila usalun ipamaham sin Quran. Aun sila pangatayan, di nila usalun ipamaham, ipanghati sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun sila pangatayan, di nila usalun umati sin agama Islam. Damikyan, aun sila mata, aun sila pangatud, di nila maun usalun ipangatud pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila usalun ipangatud pa mga kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala alawman sin dunya ini. Damikyan aun sila pangdungog di nila usalun maun pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila mawaya dumungog sin Quran, di sila mawaya dumungog sin kahadis-hadisan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikyan di sila mawaya dumungog sin patumtum sin mga kaguruhan na in mga manusia biya ini insipat nila ulaika kal an'am in mga manusia ini biya sa parati binatang. Gamman sugpatan sila balhum adal sa mas lawi pa ingkangian nila mas worse pa sila abinatang ulaika humul ghafilun na in mga manusia ini amuin manusia nalilihap di alaw man sin dunya. Dahil nga sawabyan mga maastay mangud agama Islam ayaw ko magrida in itilakbo kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiamat pa lawm sin narka jahannam ayaw na in kawatukan sing kita niyo kasanyangan alaw man simbulan Ramadan amuin